I runga i ngā pēhanga tōranga pū a te Māori, I whakatūri a tētahi ohu whakaputa hōtaka Māori ki TVNZ I te tau 1980. Me te hōtaka rongonui mo ngā take o te wā, a koha, hei matapihi ki te ao Māori. Ahakoa ko te nuinga I te reo Pākehā, ko koha te hōtaka whaimana tuatahi o tōna momo. E rua tau I muri mai ka pāohotia te hōtaka reo Māori tuatahi a te karere I te uki o te reo Māori. Derek Fox with the karere. I pāoho tuatahi tia a wakahuia he hōtaka hopu I ngā kōrero a ngā kaumātua I te reo Māori I te tau 1982. Aha koa nā e nei hōtaka Māori tuatahi te huarahi I para mo te hunga e hiahia ana ki te whai I ngā mahi pāpāho Māori. As final comments, that's us for tonight, but we'll be back again next week. Kia ora. Ka taka rā no te toru te kautau, kātahi rawa ka tū ngā pakanga āture kia whakatūria I tētahi teihana motuhake mo te Māori. Ā, I tutuki pai tā rātou tohe kia noho haipapa te kāwanatanga o Aotearoa ki ngā oati o te tiriti kia manaaki tia te reo Māori I ngā mahi pāpāho. Nā tēnei kēhi I tūwhera I te umanga tuku pūtea mo ngā mahi pāpāho Māori a te māngai pāho, me te here ia NZ on Air, kia tukuna e rātou ngā pūtea tautoko ki ngā hōtaka whakatairanga I te reo Māori me tōna ahurea. I te tau 2004, kātahi rawa a whakaata Māori ka tūwhera I ona tatau hei tūwāpapa motuhake mo te whakatairanga I te ao Māori, I tōna reo me tōna ahurea, nāna I rereke ai te ao pāpāho a motu, haere ake nei.